Dengan bismillah ulun pupun baca ayun ji tersinya madoda taihai anu nyulang ayun ijab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nyobat hati nama sanjung gataan ulun jantung hati mah berbagah raya sinya ubi cut mengata jabat dengan sikula bak tamu hitung sadua lepet supaya ngaju tak beralih babu belelengan ungkot pecucut menan kenekan le orang Tuhan ilmi donya benata tuntut tak menau bejek ilmi agama ulun pupun baca ayun ji tersinya madoda taihai anu nyulam ayun ijab Allah ya Rabbi tajunjung tinggi yang berkuasa urongan malam beta pujo Rabbi bambeta ini apui nuraka sayang tak sayang anu lang sayang timang lon timang si bijak mata begata sayang nyo urang Tuhan benata pati anu metua besinya banta surung Tuhan narida poma narida Allah syurga indah diuga kimah ingat anak kepotong benata pati pomangan ayah benata kunang mandung pesama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tenget hai anak lun bohate intan wahai bulan terang melangkah jumlah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.